Dobar dan. Danas pričamo o tome kako hipnoterapija može da pomogne u učenju i to ne samo kod dece, nego i tekako i kod odraslih. Kada nam klijenti dođu sa ovim problemom, obično identifikujemo nekih 5 oblasti u kojima može da bude uzrok problema. Jedna od prvih jeste neadekvatno okruženje za učenje. To može da znači da, recimo, mesto na kojem učite je suviše bučno, prometno, pa se zato da koncentrišete, ili da učite u vreme kada vaše intelektualne sposobnosti nisu pripremljene za učenje. Druga oblast u kojoj često nailazimo na uzročnike problema jeste neadekvatna memorija. Dakle, možda vam se čini da učite možda i više vremena nego što ste planirali, ali kada treba da ponovite nešto što ste želeli da memorišete, niste u stanju, kao da vam onako beže neke informacije. Treća oblast koja se često javlja kao problem jeste u stvari strah od učenja. Dakle, ona se najčešće javlja obično kod osoba koje su već imale neke neuspehe, već osjećaju neku frustraciju ili osjećaju strah od rezultata koji mogu da budu neadekvatni, recimo od polaganja ispita, od prezentovanja nekog stečenog znanja na nekoj konferenciji itd. Četvrta oblast koja se često javlja jeste motivacija. Jako je teško učiti ako nemate adekvatnu motivaciju i ako ne osjećate da ćete dobiti neku nagradu. Ta nagrada ne mora da bude put na Bali. Ta nagrada može da bude nešto sasvim jednostavno i malo. Može da bude, ako ste danas adekvatno učili, da ćete nagraditi sebe dobrim filmom ili šetnjom sa prijateljem, odlaskom u bioskop ili nečim većim ukoliko je taj neki milestone koji želite da dostignete značajniji za vas. Može to da bude i jednodnevni izlet ili uživanje u nečemu što je vama drago. Ali bez te motivacije izuzetno je teško da postignemo koncentraciju i rezultate koje očekujemo. I poslednja oblast u kojoj često nalazimo uzročnike za neadekvatno učenje jesu lekovi ili droga i tada naravno moramo da se pozabavimo i tim nekim zavisnim supstancama, uzrocima koji dovode do njihove pojave i prvo da razrešimo taj segment problema. Nekada se dalje učenje samo od sebe razrešava, nekada je potrebno da još jedan tretman posvetimo i tome. To ne znači da se problem nalazi samo u jednoj od ovih oblasti. Nekada imamo kombinaciju problema, nekada imamo kombinaciju neadekvatnog okruženja sa neadekvatnom motivacijom ili kombinaciju između neadekvatne memorije i straha od prezentovanja naučenog i stečenog znanja. Što god daje, hipnoterapija daje sjajne i vrlo efikasne rezultate, jer kod poboljšanja učenja nam je često bitno da to bude vremenski vrlo brzo, da se tim problemom ne bavimo mesecima ili godinama, jer je taj neki ispit ili rezultat koji priželjkujemo najčešće tu negde iza ugla. Tako da javite se i dozvolite sebi da zaronite u podsvesni um, gde se najčešće nalaze problemi koji uzrokuju neadekvatne rezultate u učenju, i dozvolite sebi da brzo, ovako i efikasno nakon toga imate jasno definisano vreme u kojem učite i u kojem postižete dobre rezultate. Terapija duše inače nudi i razne programe koji mogu da pomognu kod opuštanja, kao što su recimo meditacija ili reiki, a imamo i trening za javni nastup i komunikaciju koji može da pomogne kod sticanja samopouzdanja, jer je često to jedan vrlo bitan faktor koji utiče na rezultate kod učenja. Jer veoma često te rezultate učenja moramo da prezentujemo i tu se suočavamo sa tim dodatnim strahom, a to je strah od komunikacije ili strah od javnog nastupa. Javite se i sigurno ćemo naći najbolje rješenje za vas. Vidimo se.